borok bangka onek marke ini borok pura kabong ma ekdom melao tam as sogjak le so hey guys, welcome back to new video. So guys, tabung ke food festival thama jong yang bazar phasingo ke logi tong iko yang go mamu tongo nai tong ni engai kini sing boy kini thalanya kini nyo kem no logi ro malia bla ai so lang thali han tong masi phunggo ang bono sapor ko bothali han saudo ka ati no ko tong mani no ko bothasi ga kol khairo khala sina ningsai engai ko log login tiara ko khai khai bele heta ke dudin melang na amo tini bike khana 16 by 17 ta engai khana bo tongnai mela ro engai kini thangnai ta buti first time ang ro waspo na mela ro thangse gya so borok bang khana ro kini blog nai enjoy khalai Finally, pasal saja tabung ke food festival enggak ta thangna ngana taro kita jaga nai jadi pulis ngoro kata kore ayo bazar lo thangna jawar kore oh baito ngana no ta kisah ini jago bazar mama jaya mau haja dor kita thangna samung ni banik fo oke boro rogle motamoti tongbayo modo to sini cultural ni samung rok mamang phalbai taro Mr. Surjadeb Burma Balwabisi. Hadita asik no? Gayango program soli dongo Christian ni boro rok asik kre boro kisa sano gayang tai khaksa digi o thangnai gana yang tam tam rok phaljani samung rok ready khai digi tam songjaro ose kabung mo bele tam songjaro ojani ri rogo phalbayo boro roga sikre tha bele nai thotok chini ang charai rok thaw chende mabu sagre thaw chende har sing borong lebke bal khala phakro lai na acha yang bazar de thole gana se kai tabo kai ho jaga ni thasi dai bazalo actually sing angkhor simi sing nan tong yang bazalo se kotor farus te borok bangko kai yang mamu bo ini yar bai malanya kok kai aro thalai gana ta nor nai tong di finally tabung ke bazaro sabai ja gorobo sem omahino Christmas no related mela no Christmas mela no ke dagor khamnai no pura bora komon no tongkha ke tabuk thangi tongai bisingo ke tabung ke sokpaikha oro bazalo ke engo mosamung rok soli tongna ke eng basang thangnai gena oro ko bora komon mata taisa hajing ja ke borok sikri ekdom dugan no kabung ma ekdom ke eng mosamung rok nai gena ta chere rok mosai tongo Gaya norok norok nih masang murah kita pernah kan ya masang apa yang saya coba na Oke, orang melao payah finally ko orang dol bai malakha gayang dol tongo nasik gayang dol mungsi pongsa jiwa aro dol tongo ke boroi malai balok suka pa jewa sa malai na belai hambai chini Atubil Baptist Fellowship ni masanai bokok khormi borok belai nanti tokke masa kelak mabagai ajeng tabuk samung chini yago kebang ma tongku kebang ma kaham singgah tongku chinro tabo khayang dogan digi gornan bagai thang tonglayo borokle bangkha kusu onek ground kotor bla yang narok kere yang khaksa pura borok kuplung yang okai borok mamang yang go dogan digi rokisa guri nai gena ta borok bangkha ble motamoti yang go keto gan ro sabai tonglayo gospel song rok jajanai manai baijak na ho maibo koi ma haing tongkha garo chob rok kisa bai chalai gena kani din hede garo chop pai na lagi na borok ma ekjon lain besang lajak borok bangkha onek marke ini borok pura kabong ma ekdom melao tam as sogjak le as sogjak
Borok lepas kemar ke? Yang kong ke rirok thalo yang kai rirok bang. Yang kai jauh nai je samung am terong bang phalo tu yang kai. Tabung kai sengno kat tengah sini, para rawa hasal, kita iseng kali je thai bela yang lo mau kali je thayo se, kiap kerip latai. Kam mana kam topi bayu, topi bukan kesak sih. Saya ni kita mana jarak. Kalau melot ini pai mah tang sekali je. Asal cara orang borra asal kai kiar khayo. अच्छा Kiar khayo, nara kok terus. Dolok lah, dolok heda. Jadi dolok ka, mau pun ni semester ni, kalau si friend bamu kai, kan ni friend no, aku mana ni subscriber borok kan video rogo na yo. Kau mah kita simulasi ni ta. Ke si tabung kai, no apa ni. So finally tabung ke no gosok bagai. Marah kesang suka ekdom masuk kesang kau mas, nak beli guys. I hope nak tinin blog nak jengsa kan blog nak jadi kan like, comment, share kan tak pun di, kayak tinin blog tu ni. Bye.